Welcome to our new episode of Asilimeni Maswati. Namuhla silapha eNdondozo endzaweni yaKandinda. Sivakashele make longumlimi wesihlahla. Ulima ke ihlahla dawe emakotapeni na banana nawe emangoza. La kushito ke make uyasho ukuthi lapha uyayakha iprofit lengetulu 100,000 kuya kubo 200,000. Ihlahla takhe ti over 200 letiphelele la. La kushito ke lokunye kusho ukuthi uhambile emave lahlukahlukene ngayo indzaba yokulima. Uyakhuthatha nabo make nabo bonke labanye ukuthi abakungenele ukulima kwetihlahla. Ikhona imali lapha ehlahleni. Sicela ke nisilanzelele nisabukela ke lehlelo nisifollow kushe kuma social media pages ethu ukuze ndothola yonke episode ethu ephelele. Thank you. Singivusele sisifezile shophe nakathi namhla sivakashele la eKandinda siwu-agri business sitofocusana nawe nje business yakho yekulima fulethi tehlahla siyathi ukuthi ulima hlahla wenema fruits sitofela nje usathu sibeke ukuthi ifika kanjani ekulima ihlahla nokuthi uyiqale kanjani le business yehlahla. Thank you so much Bhuti. Ligama lami ngifezile Hlophe Vilakati. Lo nyaka na 37 weminyaka ngiqalele business ngina 34 weminyaka ngilima fruit trees makotapeni mane luhlobo lelitsite leli funekako ezingeni lemhlaba wonke jikelele so ligama lawo iHass le tihlahla lenginato kwanyalo ngisena 450 wetihlahla dala makotapeni iHass bese lokunye lokuseceleni kuze ngikhone ukuchubeka ngempilo ubanana namangoza lo banana uma simlang 2 shothi approximately bo 1.5 seedlings then banana lengina mangoza lenginawo for now letithelako ting 55 then letinye 25 ngihlanyele kule season lesuka ke so ke kakhulu ngisime kakhulu la kuleli kotapeni leli kotapeni leli balifuna mhlaba wonke jikelele bunanzi ngalo leli kotapeni leli lisheshe lithela umnyaka munye nje ulihlanyela nakuthela tihlahla letinye liyathela then lokuhle ngalo lithi naselithelile so ulikha liyamhamba 2 weeks lingaba semkhumbini for 2 weeks lingakavuthwa then noma selifikile lela liyakhona limhlale 7 days livuthiwe so cishe ke ngilo labalikhuthatako nabasho baka agriculture then phinze content yemafutha isetulu kakhulu so dinengtimvo labatendako ngaleli kotapeni bafuna lamafutha alo balisebenzisa kakhulu lokwangikhuthata ngale tihlahla leti ngaya kulelinye elikhaya ka PMG kuMahlanya ngakhanza about bo 10 wehlahla temakotapeni so kwa inspire kakhulu ukuthi uma sihlahla sinye sithele emakotapeni langaka lapha emakethe likotapeni ling 10 rand etitolo ukhanza ukuthi angi2 bo 35 rand nase iphelile ke le season emakotapeni uyakhanza angi4 babita 100 rand so kwang inspireisha kakhulu lokho ukuthi no nami asengicale ngilime ngacala ngesihlahla sinye ngasilima sangikhicitela vele kulo mnyaka sakhicita so lapho lokwalandzela bengilima umbila lamasimini then ngasusa lo mbila ngathatha le mali yalombila ngawuthengisa emilini then ngabe sengithenga tihlahla country ngavele ngatifaka tikhona le ngiyethemba ntibonile
solo tikhona nanyalo tona ke setina 5 years leti lesikito leti tithi 4 years lo nyaka lokuthela kwato nasesincane sicale sithele bo 1 2 bo 10 wemakotapeni then the following year phinze iyakhuphuka le nombolo then the following year iyakhuphuka le nombolo yale fruit so nguloko lokwangi-inspirisha kakhulu then ngachubeka ke ngeva eRedwen bakhuluma nga-youth fund then nabasakhuluma nga-youth fund kuthiwa uyayitfola i-funding without kubeka send etafuleni sibambiso so ngabese-ke ngiya-applya nangi-applya ngeva sekusele liviki linye but I try by all means ukuthi ngithole tonke letimvo letifunekako ngatenda ngaform lami la ngalibeka enkundleni balithatha then kwase-ke bayalibuketa ke bayabuketa then kwafika lapho khona sebalibuketile bangisendela i-message bathi declined kwangihetha kakhulu lokho ukuthi declined njani because already sengiyo le production nale process yalokulima so bekuyi-COVID that time ngahamba ngashaya icingo ngacela ukuthi ngicela kuya e-office raw ndokhona lo ngoba angimuva lo declined ukuthi uhamba ufika so basho-ke ukuthi angide nangifika e-office ngathi ngicela kubuka bangichazele lokuthi lo declined ngikuphi la ngingakahambi khona kahle ngidokhona kulungisa because I need the money ngidokhona kungeda lelikotapeni so then-ke sabuka khanzathi bathi bona le quotation yami idinga imali lenenge kunale banganginika yona mina ngiqualifya ku-50,000 kanti le quotation yami ithi more than so ke ngasho lokho ukuthi no ngizothola imali yaleto tihlahla leto ngihlanyele tona so ngaqualifya ke ngachubekela another level so sahamba ke safunza ngekuphathwa kwamabhizinisi so ke kwafika khona lapho basinika imali abakuniki le mali direct bahamba bakuthengele land for loyifunako so bahamba ke bangithengela tihlahla tabuya tihlahla bangidilivela ngahlanyela so nangihlanyele ke bakhona ke lokho ukuthi mina ngijane ke chubeke kona timo tiyafika ngathi ngihlanyele 2 weeks ngihlanyele ngicela kuva nje ukuthi uhlanyela kuphi ulima kuphi usichazele ukuthi le farm uyithola kuphi before ka-youth fund umhlaba ukuphi la ulima khona nekuthi unganani nomhlaba because I'm sure ukuthi nabo babuka leto zinto leti babuka ukuthi ukuphi la ukhona khona mina la ngikhona khona kusenkundleni yaseNtondosi lo mphakathi lengiwo kaNdinda then kulendzawo lesigodi lengiso kusemakhungoje emagengeni so ke babuka ke bayasho ke ukuthi ubhale incwadi lona lo wakunika lo mhlaba asayine kuze kusasa nasekutobane tinkinga kubonakale lokho ukuthi no phela umhlaba bakunika for life nothi ukuthi bakuboleka bakunika wakhona ke kusayina maketala wami yes yes laboshwa alifini kwathiwa ke naku ke la sengingahlala khona ngabese ke mina ngibona emathuba ukuthi ngingacala ibhizinesi Tingabe unganani nomhlaba lolima kiwo nje? Lo mhlaba lengilima kiwo sowonke u4 hectares but ngisengakacedi kulima because iphupho lami lithi at least lo mhlaba lengiwo ngifake 1.5 wetihlahla temakotapeni nyalo ngisena 450. Yes, ngivile ukukhuluma ukuthi wa inspiration kakhulu ukubona client yakho boyisebenta kuteko salon. Yes. Ufika njani ke kwendeni banana nalamanye ama fruit ngoba ngisibonile namangoza. Iphupho lakho lakuhlala ngale kotapeni. Sesiyabona ke sekuna banana namangoza. Banana wekucala. Siuhlanyele nje ukuthi sitawudla sengomndeni. Yes, then ibanana ke uthi multiplier wona. Ezufaka esithombo kuphuma abamfana incombi
then-ke sa-multiplya kanjalo banana. Yes. Ngibonile lapha ngathi kunebuciko lobuthitho lobusetshenziswa wona ulimale isihlahla sekotapeni ukuze sisheshe sikhikitele. Ngangasithi nje fahla usitshele kabantu ukuthi usisusa phasi uyasihlanyela satha sethe siganani nokuthi usenda kanjani nje ukuze sikhiphe le house lengiyo lefuneka kwemarket. Lo ufuna ukwende ufuna usadi lesihlahla because kungafika noma ngangibani athi ngoba sisengakathi usithenga wena singakatheni funa usadi lesihlahla ukuthi simme kanjani emacembaso noma so usihlanyela lo mgodi waso ufuna ube kanjani laphasi na uhlanyelako ufuna ufake umquba usigubhele kahle ukuze sitokhona kuthela sivuno lesikahle. Uyasihlanyela lesihlahla umnyaka munye cause lokusilimatako simaswati uba like isihlahla sihlala bo 7 years kuthela. Yes siyawuhlala 7 years but kuleti lesetikhona nyalo tiya graft kuthathwe ligala lelithelako sifakwe kulesi lesitawuhlala iminyaka encumbi sisijube sifake leligala lelithelako umnyaka munye siyakunika emafruit leso sihlahla leso. Wena lapho ukhipha kanye lo 350 walesihlahla usikhipha kanye emva kwaloko wena uyasimaintaina impilo yakho yonke njalo ngesizini yemakotapeni uvuna emakotapeni njalo ngesizini yemakotapeni uvuna emakotapeni but uhlanyele kanye. Yes. Ingabe na ukhuluma ngekumaintaina lokumanager leto hlahla ukumanager njani nje umlimi lo tawufisa kumbe nayo angene kubo kuto hlahla tebu shothi indzawo yakho funa uyifensele make it sure ukuthi lapho vele tilwane awusatifuyi kuleyo ndzawo because timbuti tinkhomo nangabe unato funa utifensele letodvana. Then mina ngide vele ngoba Felix wami usesemunye ufensele yonke lendzawo so vele akungivumeli ukuthi ngitifuye timbuti tinkhomo because tiyadidla vele tihlahla. So vele funa make it sure ukuthi timbuti atingeni hlobo ngoba vele tifuna lo green ngeke kuhlale tikiyekele ngoba vele uthi wena makotapeni uyathengisa akusakuvumeli ukuthi kufuna utifenselele todva. Kakhulu ngifisela ukuva usisihlahla. Yes. Uze unyusele production. Antwena so wenda commercial farm. Yes. Ngabe kufanele kuyo lokusebenzisa ukuthi okay isihlahla sinye kuze sikhikithele kakhulu kufuna ngente nako njengemlimi. Ngabe kuyini indlela okusebenzisa lapha ukuthi isihlahla sikukhikithele more. Kuze isihlahla singikhicitele more ngisebenzisa umcuba wethi inkomo. Ngifake la kulesihlahla nyalo nje tihlahla tilele kusebusika nathi cala tikhipha timbali funa make it sure ukuthi emanti nasikhipha letimbali funa kube nemanti kunisele kusebusika nyalo sikhipha letimbali ebusika hayi ehlobo lithi ihlobo lifika kusuke sekune fruit lencane ukhaza singange ndongomani kuze ugweme ukuthi iwe le fruit funa make it sure ukuthi na uqala leyo business funa emanti abe jodani. Make it sure ukuthi emanti ahlala akhona. Awungeke uqale le production lena ude emanti. Kufuneka emanti. So usikhulisa lesihlahla funa uzivikele futhi emlilweni. Njengaloku nibona nje funa uhash. Phinze lo tshani lobuheshile buyingubo la kulesihlahla. Funa bese ngiyabuthisa bungena lapha salesihlahla kuphinze kube ngumanyolo at the same time. Then emva kwaloko ufuna uyinake le fruit uyivikele kule tifo letikhona akwendeki ukuthi uyilimile le fruit kube bede sifo. Ungabe yini nje lethi kuhlupha kakhulu natifo la lokho tilwanyakatana lokuncane akubone ngemehlo but ukhaza ukuthi le fruit seyinesibadi shothi kunesifo vele uyativikela ufuthe le fruit nge fruit care
uyinakelele vele ize ifike ekugcineni. Yes. Ngeva sokukhuluma nge-pest control. Yes. Ubalile umcuba. Okunye lokusebenzisa especially like fertilization ukuthi besides lo mcuba into yini ongakusebenzisa bose kuthi isihlahla sakho siqhubeke kulo manyolo ngentile kona kuqala ngingasebenzisi lutho ngisebenzisa umcuba ngakhaza ukuthi kuhamba kancane kuslowly nalabo manyolo babo organic kusangishaya ngenti udulile. So kwanyalo ngisasebenzisa i515 manyolo ngisebenzisa wona ngithenga 2 emasaka dinele tonke lo 450 walesihlahla. Umfaka into manyolo umfaka seasonally noma every month noma ngimfaka seasonal. Yes, ngimfaka seasonal lo manyolo angimfaki every month. Yes. Ngingena busika nje ngawufaka. uqala nini loku-applya lesihlahla sesesincane usasifaka phasi? Yes, noma ungasiyekela bo 2 months sibambe noma bo 3 months sibambe after that so ngamfaka but ufaka noma sandla nathi setincane lehlahla ufaka sandla kuphela. Then nasetikhulile ke timachodi kanje ngifaka 2 wetinkomishi kuphela. Cishe kona akufani nembila kuthi umbila udzinga emasaka encombi wona udzinga linani lencane lalo manyolo. Yes. Lana nje siku region yakaManzini. Yes. Kunendzaba dabo soil testing, soil sampling. Yes. Ngabe la wasebenzisa indaba so wawutest umhlaba wakho nokuthi ungathini kumlimi lo safisa engena esihlahleni ukuthi kumbe ukavovo kumbe useshiseleni futhi la umhlabathi wakhe angendani uze kumkhithele kahle naye. Yes, fuku maneke likotapeni alivumi kuletinye tindzawo. So ufuna umlimi lo munye abuke lokho ukuthi indzawo yakhe ivuma siphi silimo ngoba kwenteke likotapeni alivumi but mangoza still you can make money ngalo mangoza. Na njengabo Hlanzeni nje mangoza uvuma kakhulu likotapeni alivumi. So akusho ukuthi ngoba mina ngilima likotapeni cishe mina yami indzawo iyangifeva. Mangoza uyavuma, banana uyavuma, likotapeni liyavuma. Cishe nje kusede lokukhinyabetako lendzawo lengiyo ingcono. Yes. Kungisebentela kahle la ngikhona khona. Nemanti siwadosa emfuleni. Yes, abuye akwendeki ahlala akhona. So ngisenelithanga elinye la ngibuka le production le ngihamba ngayo at least funa ngibe na 4 ma 10,000 then phinze tonke lehlahla tibe nelipipe la khona ema microjet akhona nyalo nje unciphise kusebenta kamadima because nyalungisanisela 3x3 ngelipipe funa ngifake drip system ngivula impompi kuphela so ngesihlahla siniseleke. Yes, ngisebentela kufika lapho. Yes. Kulo 400 wehlahla lo so 450 lo sothonayo. Engabe umkhiqizo sokile nowakhicida emakotapeni ukuthi imarket yakho imenjani usupply abani? Usupply ku? Kwanyalo imarket yami lengisenayo kusengilama families netitolo letidvudana. Le ngakubuka ngabuka ukuthi ngisengakakhona ukusupplya le community na le community ngeke ngikhona ukusupplya store because umkhicido ufuna ube mkhulu then bese ke nabathi bafuna 10 crate ngeliviki ngikhona ukusupply kwanyalo ngisengakakhona because kufika nathi imoto emoya bese uyawawisa but lawo lasele lamancane lasele ngikhaza ukuthi ngiyalimitha le standard salomango nabawafuna bavele bawathole nabawafuna bavele angilikho ilikotapeni ungaka odi. Yes, liyacishe liyahlala ke la sihlahleni lingahlala ze lifike December but licale ukuvunwa nga end of May. Yes, cishe kulikotapeni leli ngasilo ukuthi kulenyanga le sengivuthiwe salungika no liyahlala nje. In advantage yalo. Yes. Yeva ukhala ukuthi uyawenda amandosi la kuneti model tools sekuyawa
kuwe nje kwakuvelela nekuthi imali nongabalisa emalini funganani lokho kwalahlekela especially the past seasons uqalile ukulima lehlahla. Ngilahlekelwe kakhulu. Nakhona lokulahlekelwa kumcoka ukuthi utfolele lwati usengakaqali kuyenda le business. Mina ngayicala nje yabo ngacala bekumele ecale ngihlanyele windbreakers kwekucala nje bekumele ngikwente ngihlanyele wona atongivikela la moyeni because nangibuka kahle hle ngathi umoya dangerous kakhulu kunale tangcofo ngoba sangcofo sishaya olambalwa sendlula umoya uwisa cishe konke so nje bekumele ngicale ngaloko but ngisaya khona phezele ngubukile kujoin umshwalense cause vele sengilahlekelwe kakhulu iminyaka lemithathu wonke so lokucishe ngilahlekelwa bo 75% wala makotapeni ngisalelwe ngilamancane kakhulu. Engabe nangakubusa imali lo 75% ukuze umlimi lo lapha lobukelako atovuva noma atowati kabani kulo 75% cishe imali engaka lehlahla lenginato lo 450 bo 300,000 ngibaluzile only one season lokuthela nje kanye lokuthela kulomoya kulitulu ukuthi line anenzaba dona tifuna tiyajabula lomoya kakhulu bo 300,000 vele ngibaluzile but ke nakhona ngiyafunza ngoba uma kwenteke sehlakalo lesinje funa the following year singangiphinzi besafuna ngena lapho nje ukuthi nasimo sesendekile titaba tekuvikela going forward sivile kukhulunywa ngabo climate smart farming naloka shade netting naloka nemathanela wena intaba lothanda uimprove leyo ke farm ukuthi ivikeleke kule timo tethu ngoba vele simo sethu sesashintsha onke malanga kulabo mathaneli angadi ukuthi kule ndlela ngilima ngayo sihlahla maybe nase ngikhicite kahle maybe ngizama ukuthi nakufika lesimo lemimoya ukhaze ukuthi ngiyasibhonya lesihlahla one by one but ukuthi ngimbonye the whole land no ngangidulela kakhulu lokubukile for now funa ngijoin umshwalense yes funa ngijoin umshwalense ingabe sesingaqhubeka nje ukhulumile lapha ngemarket yes neligoli lakho lithini ufisa ukusupply kuphi nekuthi tataba lothetha ukuthi ufike lapho umkhicito wakho kumbe nawungawukhicita kumbe seasonally okay noma ke every season what ukuthi uyakhicita yes lithini igoli lakho lelikhulu especially at market international local ligoli lami lelikhulu ukuthi ngikhone ku supplier letitolo phinze nebamvu labakhona labafuna ukotapeni balithole timarket etincane naletikhulu phinze ngihambise vele uye ngeshare kwetilwandle ngoba the way lelikotapeni lelakheke ngalo leli lina more advantage ukuthi lihambe vele akusikuthi ngilikhala muhla 3 days livuthiwe yamhlala 2 weeks libinze dvu kungathi ngeke lizelivuthe bamvu nje ngibathengiselako incumbi yabo liviki linye sebatha lelikotapeni kali liyovuthwa nini ngivele ngithi be patient naselivuthiwe athi umuntu ngihleti nalo ngiyalidla ngilifake efrijini lihledi likahle alikaboli konke ku right athi seliphelile ucela lelinye asiyabonga lapho kusho i-product yendele equality no Maswati vele ngiyacela kakhulu ukuthi ayibukete le production emakotapeni mancane makotapeni lesinawo la kaNgwala mancane bamfu incumbi emakhaya anayo indzawo maybe part of lenye indzawo silime lehlahla cause umsebenzi wakhona mncane dani kunaletinye tilimo
phinze noma kushaya esehlakalo akuwi konke dani nangilima elikhabishi lashaya sangcopho kuphelile done kanti ngalana uyawisa umoya kuyasala siyashaya sangcopho khona lokunye lokuvikelekile. Ikona lokuthi wazi ukuthi le imali othi khiphako na usalima dincane kunale Dincane kakhulu. Dincane kakhulu but dincane kakhulu. Dincane ngoba lo lehlahla lethi nje lo tibonako 350 walehlahla shothi mina nje wangikhosta bo lesa sikhathi lesa bo 47,000. Yes, for 48,000. Yes, thenga nekuhlanyela konke. Kutithenga no kutihlanyela ngacela abamvu nje for 2 days. Ngatihlanyela kwabe kuphelile umsebenzi kwami bese kuthi nginisele nje kuphela. Yes, kuphela akusiko lokulukhona kuthi nje sibe patient usimele kahle neminyaka la sawukhicida khona mbamba usimele after that nasesiphele 5 years never go wrong. Never go wrong. Sibonile lapha uhamba emave ingabe na ungasithatha nje usibeke ukuthi ufukile waya ku DRC sabona uwina ukuthi ingabe uweza umlimi lo ngimake kukwenda kaleli ndawuthini ukusite kanjani ukuthi ku-inspiration kanjani ukuthi uhambe kwenye live ufike ubuye nendlondo lethide futhi lokulima hlahla. Hey bhuti kwang-inspirisha kakhulu ukuthi hawu le business bengiyenta yathi bengingakabuki ukuthi ngangithatha ingibeke kuleli zinga ngibeka kilo mina bengithi ngiyalima nje kanti hey simakade uthi hey cala lemvu utobona ngahamba bhuti Ministry of Tinkundla beyakhetha only 5 bomake sahamba na PS weTinkundla saya eDRC nasifika eDRC sakanekisa sibesiphethe imkhicide mina bengiphethe 6 wemakotapeni ngiphethe na banana 6 noma 5 ubeke nje la tafuleni bete lamave lamanye ukhulume ukuthi wendani wena ngendanaku nami ngafike ngabeka emakotapeni ami lebeka ngi6 ngasho ukuthi ngilima nali kotapeni nali netihlahla letingaka so bamangala uyabonga ngisho president wale naye wathi hawu kotapeni lenjena yathi site lana siyafisa ukuthola lehlahla lethi because bona bathi banalele elikhulu lelisheshe lonakalo yalibona mos bathi abaladi leli then ke kwa bas interview wako bafike bakhanza ukuthi nase basothile konke besimave incumbi vele after that kwathiwa umkhicido wami ngiyena lo hambe phambili so lokho kwangifaka liqozi lokuthi should I have to grow more. Yes. Keep it them. Yes. Ingabe hlaba lo wahlenda ukuthi uyibambe le market ase-Africa lithini ukuthi uqhubeke kumbe ubambelele kuloko ukukhulekile ukuthi okay nalithuba ukuthi ingumbe ngisupply khona le DRC namanye amave hlaba lo wahlenda lapho lithini nje ngisasethi kwako body standard njengoba ubona nje funa ukuthi nanifika nikhanze kube clean. Okay. Yes, funa kube clean. Kunakusetshenzwa lapha nje ngisabhakati tinte kwenda storeroom. Yes, phinze ngibe nema bathroom. Ukuthi before usuke emotweni yakho la sikhona nje bekumele kule standard ngabe ufika khumlani bahla takho wafaka leti tala nsimini because angikwati ukuthi ufike lana uhambe kuphi nakuphi kuze stokhona kutracer safe le ngidasibona lana noba bambu sebadlele kotapeni sebagula ngathi ukuthi kwefika bhuti abuyapi stokhona kutfola ke leso sifo leso ngisethi kwaso leso standard leso ngathi noma umvangene egedeni ngiregister nelithulusi lelisebenza la ngathi funa lilateke ukuthi lisebenza la makhelwane angalibone kulelo thulusi lelo la ngathi funa bakwati lokho hayi no ngivaka sisifezi
Emagama longawasho ngidawuthi youth. Sicishe nawe usesengalapho. Yes. Athi nje amagama longawasho kubalimi nabo nayo youth lokhana inaso sifiso sekufika la sokhona khona wena. Emagama nje bakhutsata nokuthi funabo labafisa kulima mahlahla bangafuna ke bende njani baphuze batofela lezingalekile lokile. Dasese kophinde ukuthi wang fulele lemazinga lokuthatha khona ngamastandards bit usebenzisana nabani kuze lamazinga abe nginawo la proper. Langakusho kubantu labasha nebantu abadala le production lena ayisiye bamfu labasha kuphela. Sengihlale nebamfu incumbi labadzala labathi yo yathi samosha sahlanyela sihlahla sinye ekhaya. Kanti le business inkulu kangaka bengangenta ngibe rich so nje bantu umhlaba wonke so ngingasho ukuthi eSwatini kuphela umhlaba wonke jikelele. Let's take this business serious. Singadlali alinywe eLikotapen Mbamba emasimi ahlede emakhaya. Lonke elikhaya should be a center of production. Noma sengasiwo eMakotapen but nje lonke elikhaya si rich la kangwane sinemhlaba inkosi yasinika boshifu basasisikela nje utawugcina lapha. So lo mhlaba lo yasiwusebenzisa profitable. Siwusebenzise kahle naloko ukuthi ke sibuke lokho ukuthi le mali nginayo nyalo. Then angilime learn for letang thatha vele lifetime. Cause labanye sebede mandla. Lana nje kudi kakhulu. La ungenamandla noma udiva ukuthi awusiko right, you are not forced ukuthi uye esimini. Ungahamba nje ugege ubuke ukuthi kude inokufothlile uyabo konke kumenge mumo akusithi akudingi emandla lamakhulu la esimini la. So ngiyakhuthata nje ukuthi umhlaba wonke asingeneleni kulima kwetihlahla kunemali. Mina nje iyeda bhuti noma ngilele noma ngiva thi excuse me noma ngiva ukuthi ngidi imali but ngiyathi lo thi imali yami iyeda imali yami naye la ngibhange khona ngibhangile bhuti lana ngitisoli futhi ngaloku lengakwenda angitisoli nalamazinga ngisebenzisana naMboti bhuti naMboti yangisita kakhulu kune drip nje lela endlini unginikelele naMboti kuthi ngifake la tihlahleni ukuze umkhicito wami utoba sezingene bangisita nabo withadi bangisita uyasinakelela sibomake uyasita nje kakhulu bhuti nelizinga lema standard basithatha basise kuma workshop lama workshop labasinika wona asiwasebenziseni ungayeli nje ukuthi yolale ehotela uphume out no asilithatheni lelo thuba lelo sikufundzisise lokulabasinika kona sikuthathe serious bese siyabuya futhi siyakwenda lamakhaya bhuti. Sibonga kakhulu Fezile. Ingabe nje na ungasuthi usithi fahla futhi Fezile uhluke ngani yena what makes you unique futhi lomunye ulimi lapha nalomunye wena uhluke ngani wena wethu na ungathi market nje ukuthi as a farmer what makes you different from other farmers? Lengakusho mina ngathi mina ibusiness yami ihluke ngaloko ukuthi ngilima nyalo ngengivune next week. Mina I will wait 4 years 5 years after that cishe ngawukusheshe ngikhone nakuthiwa ngithenga ifarm kulesivuno lengisitfolile semali ngakhona ukuthi ngithenge ifarm leni ngihluke nje ngaloko ngiyakhona kubeketela bhuti ngiyakhona tangcofo tiyefika tingishaye but ngiyakhona kubeketela funa ube nalesibinzi. Okay. Now ubona uthatha le farming yetihlahla funa ube nesibinzi nami ngihle ngidincinta ukuthi really phindze ngithi ngihamba lamasimini really kwamvele uzana ngafeva kan ingabe nje na ungase ke so uyasibuka ke manje so sibuke embili athini ama future plans akho wenza bade ukukhula ezomlimi athini ama plans
going forward? Bhuti ngifise ukuthi mangiceda kuhlanyela lendzawo lenginayo ngikhone ngithenge at least plus phindze ngihlanyele futhi phindze ekusukeni lapho ngiprocess bo oil lelikotapeni ngiliprocess ngifonce lamafutha la kulelikotapeni cishe wona uyathatha lelikotapeni ufonce lamafutha kunemali kakhulu than le fruit cishe khona inkudlwana le mali akhicite lamafutha yes but Kuhle kakhulu shothi vele live kakhulu na ubuya ukuthi lo mkhiqizo wakho uyakhula nokuthi na ufise expand ungene ku processing ingabe nje sesicishe sesiyangasekuphethelene emagama longawasho kulapho laba kwesekile fakhathi bokufana angathini nekuthi kumbe uthi asipha yinye i-tip noma kumbe i-tip futhi ayine umlimi phela kuthi ezumlimi kuze uphumelele noma ngabe kungasasiko la ehlahleni but nje ka farming i-tip yongampha yona but ngicela nje uqale ngikusho amagama lamabili lamathathu kulabo la abakusekele kule business ukuthi ifikele khona kakhulu ngibonge youth fund Namboard Withard bakhonile kungiseka nanyalo sola bangiyekele solo bangiseka noma setikhulile letihlahla ababangiyekele ngasho nje ukuthi noma sifuna lama funding sibobeketela singasheshi sigive up imvona uphokophele kiyo uyifuna mbamba utayitfola na bathi nje awudeclinewe ungabe subamba lelo gama lelo lokuthi sekuphelile no funa lesizathu sokuthi ni declineke kanjani then ulungise then utayitfola bhuti level oyifunako uyende uchubeke uphile ngasho nje ukuthi la si umsebenzi agcwele ma civil servant ayasebenza but kufuna kube nelimuva lakho ekhaya libe khona lokuthi uthi nasophumile emsebenzini wendeni imali tawuqhamukapi because once wayekele emsebenzini sekufuna uhlale ekhaya usodla leyo mali abakuphe yona sekude lengenako ngasho nje ukuthi akangene baboleka imali phindze angene nema civil servant shem ngiyawacela ukuthi akaboleke iloan aboleke nje 200,000 invest then itobuya le mali angasho ukuthi uboleka 150,000 ngithenga imoto after that seyiphelile asikubukisiseni lokho ukuthi tathi kuphela umsebenzi ngawubuye ekhaya ngiphile ngani bamvana ngibakhulise kanjani nalabamvana lesibatele asebende nabo la businessini bamvana abafani kwendeke lothi uyabakhulisa kube khona lababili bathathu bathi nathi sesiyothenga emaplaza ethu sikhule ngayo lendfo sibabanga emsebenzini bavele bangene farming basebende bavele bachubeke baye phambili yes awumavi lamahle nakankhakathi sisifezile ingabe nje sowufetha umuntu noma kumlimi lo lothengako nalo nakafise ukuthola kanjani uthola kuphi nawungathi market nje lapho uthi labo labafise ukusupport nalabafise ukuthola lwatu kuwe nabafise ukuxoxisana nawe bakuthola kanjani wena sisifezile ngisebenzise WhatsApp na Facebook ngiyangena ka Facebook tonke timvo tami lengitentako ngiyasho ka Facebook ukuthi kula nakho na bese bayasho ukuthi ngicela lisito Fezile ngicela inombolo yakho ngibanikete kungena la garden lapha egarden 100 rand nafuna nje umfu kutobuka la nsimini yami 100 rand ngene yes leyo mali leyo yangiseta ukuthi ngikhone kwendale ngikwendako noma ngiyahesha noma ngentani
yes ngiyakhona kwenta leto tinfo leto because one lo muntu ufikile udla isikhathi sami yabo so asibambisane na ufuna information na ufuna kubona kukhula nawe ukuthi ube nebusiness so uyabona ukhanza njena noma so ufike wakhanza njena nawe kungaba njena kakho I still singakhe business angeke sishachelo hamsitsay singacela ukuthi usho le nombolo yakho nale lama handles name ku Facebook so ka Facebook ngibani inombolo yami elihlobo nayo njena lo wenda ngayi business inombolo ngingifazile ihlophe kunafezile ihlophe nje business ni la igama lale business yami it's Life is Green Production yes nombolo yami yelicingo ithi 766 93815 766 Eswatini mobile uthi 79618758 79618758 bayangithola ke umfuna kangifuna vele bengahlali la but ngalokuthi le business ngiyayibona lathi iyafadabala decide ngishone keep abamfana etikoleni letsedolobheni ngakuthi khona ngibuye ngihlale la sengihlala lana 24/7 ngigathe le business kuze itokhona kusimama hayi no sibonga kakhulu isikhathi sakho thina sisifezile nathi kuningi lesikufunzile sibonga nje ukuthi usinike lithuba sixoxisane nawe sibonga ngiyabonga kakhulu but thank you so much balale emakhaya senimvile ke sisifezile lo nguye umlimi wetishasha lima amafotapeni banana naye ke mangosi siyathemba ukuthi ndalithokotela ihlelo leno nibukele nifunze okuningi nisalibukela sithenza ke satha lesikhathi lesi sibonge konke ema supporters ethu nalabo labasibambisile sisaqhubeka nalomsebenzi wekukhulumisana nema farmers across